أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أول من كودا دوس كولاكا مدوكنو مفوغا كوري مجندني سلفونجي سيرة نوتا سلف الصالحونجي حياة كولا بهيغوتون أول من كوري جندا سلسلة مي سلسلة أول من واحد دكم مجندني تابي بيكلون فشيجين إيجي فهوجي زمان تكا وداعين علمرينجي تريغا تببي ورابري زاهدو مشهور بيكلونجي تريمس باي بيكلونا بهيغوتون أده كوري ريتوغو أقول من باني إيجي ترين غاق غندكا سادة وركا فنر وركا بيكلونجي حياة بلا بهيغوتون واحد دكافا إما فهون ريغا أقول من واحد دكافا واني إمام أحمد بن حنبل رحمه الله بهيغوتون آده حنبلي مذهبگه إمامگه حياة بلا بهيغوتون أقول من دير إيغا واحد دكافان ميريس أقول من مي بلالني مي أمتوگه علم بري زاهدو وراوري بيكلونگه ترين بيكلگه حياة بلا بهيغوتون كم ريغس أقولنا كم سورة تبيفون عن إبا دنوا لبه ميري أقول من بواك دكني آديا خلافو بيكلگه حياة بلا بهيغوتون كم بيكلك بس كم بس كالا خاصة كم لبوداگين واكن أقول منا فها كوروين إسوديا ريتا هوغا إبيكلك وره أنا بيكلكو وكي كميغا إسوي وداگن نباروغا دينهما أنا بيكلكو مي بيكلك وره එහෙන් කමෙක් ගා ඉස්වේ වඩා ගන්නවා අද අගොඬු කුරි රේතගෝ වාක දෙකි බඩති ඉල්ම් මෙරින් කුරේ හම කොමෙ බේ කලකා බේ ගොතුම් මි දන්නවන් ජෙහෙනි හිතු දස් කුරවුමා ඉල්ම් හදාන් කුරවුම්ගා හදානුගා බෙහෙටුමුගා ආදියා ඛිලාෆු බේ කලුන් තකෙකමුගා එනස් මිරේ අගොඬු මෙන් මි වාහක දක්කනි මි مادانوغا emme funna bus ilumeriya behegutu medu sargon men ebe kalege hiddas kurevuma handanoge warugoda kamattaka ebe kalege siratu kiyawadu mafhuga nota kiyadu mafhuga ajabu antariswa have agun miwaka dannaba eruga agun enge mige kuri gareta oga agun men misalaka imam shafi imam ahmad imam malik فدا بيبي كلونجي سيرتا بيغوتم واهك دكيروس ابي كلونجي هيدس كورمجي بودو كما ولدانا كما واها كواني دنيف اهنما وس مولي دنيا نقول دون تري كوروا فاوا انسان كمغا ارغون ميري ابي كلكا بيغوتم مي واهك دكا انسان انوتا علم مريا وداغن فميوني اتبي فنا ميها سبن ارغونغي واهك دياما اي كومبي كلكما ميدوغا شكو نكورين كمان أرغون أميد قرني إسلامي أمتوغا ديواني نفدا مشهور حديث المريا الإمام البخاري رحمه الله أده أجابوا أم بودي كمكي إكالي غفانكي عربي نسلكم عربي داريكولكم وداغني بيكالنو الله سبحانه وتعالى إلهوغي نبياغي سنة हिमाय कुरो मटका जील तका हमें फोर को दो मटका इलाहु खियार कुरबा फनुवेवी मी बेकलकी एई अजमी के तेरे अरे बहुम वाह कदक्का नुवता अरबी नस्लकुम वडागन नबी बेकले कमुगा एकदे फानु वेवडा नुगे अजमी के तेरे वेवडागन नबी बेकले कमुगा मिवनी
الإمام بخاري رحمه الله نسبة كريفة مبني إكلي غفانوجي رشا بخارايا كي خراسانوجي كاري غنوت خراسانوجي رتوغي تريغا هميني رشا تركستان حساب فارسي بهم أدي حسابوجي إكي ردشوغا تفاتو إكي بهور وتكون وتبستكم واهكا دكوي حسابين أي أمتوجي gina guna ilum werin take ege fahuge zaman tawga ufedigen asfawa hisaben ei Turkistan nuwata Khurasan uge e hisabu gandaki Irana Afghanistana e hisabu ganduge terega himene ratte ena skurin alon denne fadan ni aslu arabi nasluge bekalun nennu ade Imam Bukhari rahimahullah ge namfulaki Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughira ابن بردي زبة نوتا بردزبة مي تفاتو غوتا في الجيجن كي ادي محمد بن اسماعيل نوتا امام بخاري ge تيمنا كافا فلو بردي بزا نوتا بردزبة مي فارسي نامي مجوسي دينوغا نوتا فارسين ألقون كون أولونو تكتشان إدينوغا أولوفي بيكالين إيه فهوغا إغوتوغا ماتيغا مروغا نوتا أوهار وغن دي بنوغا غوتون مي بردز با نوتا بردز با مي نامكي عري بهان ألقون مانا كوفيكا موانا ما أي زرع nuwata dandu gowanko dandu hadda ule miha nuwata dandu heddon gina miha efoga mi libi wadaga nani Mughira Imam Bukhari rahimahullah ge devana kafafulu al Mughira Islam be wadaga nawani eru Bukhara ge amire gotuga veriye gotuga wali ge gotuga hunnebi al Yaman ge apulu ge macha al Yaman al Ju'fi ehmi Imam Bukhari ge namfulu kiye mun daruga tibe funan adu wada genfane Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi Ju'fi nisbe kure famani ekale gefanu ge aslu dari kola kannu kuri reto galgon men be kalunge nisbatu ge wahaka dannawa fawane e nisbe kure veni ba efaru alonge gotuga waniko miniwan kureve nota miniwan kodde faratan nisbekko nuwata ekiga gina zaman takegga ulumuge sabum bodu ailaaka nisbe vumuge faratu nuwata islam kodde nuwata emihaku islam wani wakimihege emmachakama wanama emihege darifas kolabes nisbe korevigende egota al-Mughira mi nisbe koreveni Ju'fi darikola ei eruge Bukhara ge veriye gotuga hunnevi wali gotuga hunnevi اليمانوغي أبولو ماچا إسلام وداغي نوم فوق إيه فوقا فرطة مكافا فلو إبراهيم أدي إيه إبراهيم لبوداغي النبي إسماعيل إمام بخاري جي بابا فلو أدي إمام بخاري رحمه الله وفم بوداغي النبي شوال مهيجي تيروانا دوهو أي هكورو دوهي إيه دوهو جي هكورو نمادا فهوغا هجران ستيكا نوديها هتروانا هارو hijran sateka nuwadiya hataruna haru ekale gfanu ufambe wadagen ne wiruga kurire algon men ebe kalege sirata behe gotun wa hakada kafawa Imam Ahmad rahimahullah ufambe wadagen fawani mige tiris haru kuri hijran sateka fasdolas hataruna haru ehme ma mi debe kalunga demeduga tiris haruge farage nuwata tiris haruge tafate ebahuri ehnamas Imam Bukhari yaki Imam Ahmad ge waram mashhur dari ware Imam Ahmad ge arihum kiyawa vidalwe wadagen nevi bekale kamuga wadagen tibe funna hanwa fulu hunnane kuri retoga algon men danna wa fawan Imam Ahmad be gotum wa gade ki derega ekade ge fana ki ei ummedu emme bodati hadith ilum renge terega himene wadagen nawa adi ekade fana nisbe wa fay musnad Ahmad ei eta mujallada kan eta volumaka bahale fawa bodu hadis fotuge mawsu'a ekama ehmima
ikale fanu ga arihun dariya wadagennewi bekale kamga imam bukhari rahimahullah wadagennewi imam bukhari rahimahullah ge bappa fulaki ilum beri mashhur ilum beri madina imam malik rahimahullah ga arihun kiyawa vidalui bekale imam bukhari ge bappa fulu ismailaki ad ikale fanaki zahidu alweri bekale imam bukhari ge bappa fulu ehmegin as fawe timan kale ge fanu nota timange ambidarin nattaka nota timange aila attaka duko fawa evves echega e echege halalu kama meduga khanda eligen yaqin nuwa evves eche nuwan mane ki echege halalu kama meduga shakku fede echeves timan duko la fewani ambidarin na hame nugenes ege benu nuhifa ema halalu eche keuma buin adi ambidarin na kandinuma ki ege sababu algon men nan heo lafa jile bina kurebi heo lafa jile ufan kuromoge tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala devwane kame namawas kanta dimawa gotaki mi ilum beri bappa fuluge wara zuwa umruga duniya du korba wadagatuma meduweriwi ehen kamu imam bukhari rahimahullah umur fulun emme de aharuga ekale fanaki yatimu bekale kamuga be wadagen loba dakhunne mihiri bodati filawalta algon menge nabiyya sallallahu alaihi wasallam duniya ufum be wadagan nawani yatimu kamuge emme mati daraja bappa fulu ekadege fanuge makambadum balibe inne kamga khabar was liboda nugin awahare wadagen fi efo ekadege fanu duniya wadagen nebi mi halu koluga umurun fulun hayka aharuga makambadum awahare wadagen naw ehnamas Allah subhanahu wa ta'ala ilahu irada kurvi alaku khiyar kurwa hubwa kamuge hekkemi mifada faratan insaniyatu nukuladun teri kurwa fada faraytakam go Allah subhanahu wa ta'ala lavu wafu algon menge mi silsilaga bayre wadagan no ginde bekon ege wadagan nawani misaka imam shafi rahimahullah imam malik imam al-auza'i fada bebe kalunaki yatim halu koluga bodo wadagan muli umme ebe kalunge ilmu fura lavu wafa wa bekalu efada bekade gwa algon men dakka miulani komme do hako islami ummatuge ilmuge komme madanegga Allah ta'ala ge kalam fuluge wahake fohuga den algon menna zikru korebe ado iwigen dani imam bukhari rahimahullah ge namfulu nota ekade ge fanu neruwa wafawa hadis fotuge wahaka ehmegen ilumberin ijma wadagen fawe ebbase wadagen fawe waran nadiru bekalaku tafatu gotaka bidadu kamuga yes tirit qur'ana fawga bimmati go en emme sahha kam bodo fotaki ay imam bukhari rahimahullah liwa wafawa as-sahih al-jami' e foto ge waha kalgon men fahum dakkalana henamas mi wogoto algon men waga dakka mon gendani imam bukhari rahimahullah ge haya pula behe goto komme gas ekade ge fan yatim halu ko badalu wi iruga bes algon kurin den nebi imam weri be kalon imam malik imam shafi imam al-auza'i fada bebe kalum tarbiyatu kurabu muge fahatuga bitibawani ebebe kalunge makambadu zahidu alweri taqwa weri be kambadu natija gotum bappa fu ning halatu gowes ekudin note ebe kalum begen dani tarbiyatu ege furiham gotuga libila wafawa ilum weri wara weri zahidu be kalum gotuga ade egotung imam bukhari rahimahullah ge makambadu mamma fulaki eives aluveri zahidu waraveri bekabade natija egotung ekamanage tarbiyatuga ekamanage unguga mi tarbiyatu korbe genda darikanu mi wegendani muli insaniyatu mayakuden duniya efada dariyaku ufan kurma nukula dun tere be fawa fada dari kada ku tarbiyat ko rebe be kambe de gotuga
riwayatin asfawe imam bukhari rahimahullahu ge wara tuppulu eruga ekade gafanuge ahmad ibn ismail den muhammad ibn ismail mi debe kalum mi tibbawani bota mi debe kalunge wahaka mashhuragin asfawani mi debe kalunge kantaka hawalu makambalum mi uluvani kurindene fadan wara tuppulu eruga bappa fulu avahara wada gennevi riwayatin asfawe imam bukhari rahimahullahu idalu fawani timan kalege fanu tuppulu eruga wara tuppulu eruga timan kalege fanuge loluge fenum hingajje ballo angeto bappa fu nen haadatuga makabalun kuda kuda tuppulu debe kalunna ahuga uluvaniko midima wakamaki ege teren eddari kalunge loluge fenum ekkoddani muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullahu den makabalunge kamaki reganduge damvurugo ogutuga mistakun nida hilan obma fawga loluge fenum devvawa adi fenum gendevi ilahuga adrotuga munaja dennewu ekamana roy adesko dua dennewu gina bekambele kambuga wewada gennevi imam bukhari wa qurawani timan kale fanuge makambalum egota kirit kurawwa ades kurumge reta kuteren reegga allah namaduko dua dannawa kirit kurawwa e kirit kurumge terega onnawa ekamanayan awahar ful leppewune bi sahih riwayat ngeto din eheduga makambaluna feniwada gannawani nabi bekanunge bappa fulu ibrahim alayhi salam ekade fanu wadagen vidalwani ek hamlege ya kamlege kirit kurevun gina kamattaka be riwayat toga kamlege dua kurevun gina kamattaka kamanage verrabbu kamanage darikalunge loluge fenun ambura raddu korabafi ekamana vidalwani timan kamana fatiu helagen gos beli iruga fatis namada hele vi iruga ekale fanuge loluge fenum wani ambura iyada kodde fowa lobeti akhunne agol men namitanuga libige miya emme waruga da effila walaki bappeku tobeje salihu miye gotuga duniyega ule timage masuliyete num timage baruge dashum gosfawa kanka nota timage baru nahinga kanka muge macca gonnimmak ehna mastimaga hayay vehti kuram mijheni salihige gotuga algun menge ba aduwaham kahf suratuga hidur alayhi salam musa alayhi salam debe kanum purin vidatur fuluga emme fahuwa hakikan annani rashiggitere bade wedage e rashuge ahulu verin e bekalunna mehumanu ada kurevum mana kurevum fahugavis ede bekanun e rashun nikume wedagenne rashu rabbe rugawa vetting carry fawa farukole hidur alayhi salam naga kolajjissevi ekma musa alayhi salam suhal kurevima komme ka ede bekanun ge daturuge nimun ai hem rasul sallallahu alayhi wasallam mi hadisata ka behegudun hadis kurevi allah subhanahu wa taala musa alayhi salam rahmil lawande ekene gfano kettere wedagenne wenawa ituran adi mifada wahakata timammenna engi wedaga tihenota mi ummata libuni komme ka allah taala wahi kurabani wa amma aljidaru fakana li ghulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumā وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك فارد الناس إفاركي أي إفارك دشوغا إرشوغ يتيم دكودين نبا كنز إفارك دشوغا ورد إفا فارك يتيم كوركورا دكودي كودين نك إكمك الله تعالى إله برحمة إرادة قربانية إذا كودين إذا كودين إكانزو إكودين بدو مفوجا لبين كم منبر قرفا فارو نتيهنج جكم أفانا ما إفاها قرما تكاهري فاها كإدي إهم الله تعالى أمر قربانية إفارو تيدا جسوما إكودين بدو إنجاز إكانزو كون نجوم تكا كوباتو صوبكي وكان أبوهما صالحا إكودين
bappa fulaki ei salihu alaki ballaw kudin yatim wajuma fogaves bappa fulaki salihu alikamuga wima ede kudinnan Allah taala ede kudinge madadweri farakamuga ve wodigin ede kudinge kanzu for koddew man irada korofani ibn abbas idalwani mi ayatuge tafsiruga mi ayatuga midikuru kurave bappa fulaki ekudinge aslu ufam bappa fule nune ei havwana kafa fule manaki havwana kafa fuluga alwari kamattaka ege hajjil fahum anna enage haddari kuluge fahum anna kafa kiya kudinnan Allah subhanahu wa taala e madadu odi gannawani eguta ismail ge fan nota imam bukhari ge bappa fulu ಅವಹಾರ ವಡಾಗೆನ್ನ ಮಫೋಗವಸ್ ಯತೀಮ್ ಹಾರುಗ ಎಕುದಿನ್ ಮಫೋಗವಸ್ ಅಳುವೆರಿ ಕಮ ಜಾಹಿದು ಕಮ ಹೋದ್ದಿವಿ ತಕತಿಗೆ ತಾಹಿರು ಕಮ ಸಾಫ್ ಕಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎ ತರ್ಬಿಯತ್ ಕೊ ನೋತ ಉಫಂ ಕೊದ್ದವಣಿ ದುನಿಯೆ ಮಚ್ಚಂ ಇನ್ಸಾನ ಕುದೆನ್ ಉಫಂ ಕುರುಮ ನೋತ ಮಯಕು ವಿಹುಮ ದೆನ್ ನುಕಳೆ ದುಂತರಿ ವಾಫದ ದರಿಕಲೆ ಆದೆ ಲೊಬೆತ ಖುನ್ನಿ ಅಗುನ್ ಮಿಹಿನ್ ದನ್ನವಾ ಲೀಮವಸ್ ಅಗುನ್ ಮೆಂಗೆ ಮೆದುಗಾ imam bukhari rahimahullah meduga oy lobi ei warugada lobe adi ekedege fana meduga algon men korave itubara algon menge hituga ekedege fana defawa qadasiya nota mativeri kamaki ei warab bodukame ehna mas lobata khunne algon hitun algon menge tere waram madu bayaka hagigatuga ekedege fanuge siratu adu i wadagen fa nota dirasa kureifa nota ekelege faanuge aluwerikama hingalikama zahidukama hadis ilmuga ekelege faanu arahunne maqam kifa nota balale fawani ehna stuntum matin algon menna libifawa khabaru takattaka algon men kura ihtirama algon men hituga leifa libifawa maqami ehma algon men kudako hinga ekelege faanuge sirata meduga funko visnala natija egotum algon menna ituru hingama jome libigendan miyad imam bukhari rahimahullah begotum algon men wahaka dakka iruga handana nemme bodu kamaki mi zamanaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuge sahhakama meduga mistonge terega shakku ufadda suwalu ufaddamun da zamane ekam bodu efa zamane namasei miedu ekani feshunu kamennu algon men divehin zamanu sure islam dinuge matiga tibumuga algon men ge teriya mifada wahakataka fikurta nanna tibe algon men ge terega oi safu niyata ikhlas rikamattaka algon men tibi zamanu sure qabul kollak namas miedu ko algon menna ehem bunave kanne algon men ge terega divehin ge terega himene bay dalimbes miedu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnata meduga shakku fadda wa hum fadda adi e sunnatu ge rawina meduga mistakunna shakku feddu mataka masake kuramunde egotu imam bukhari rahimahullah ki emme gina hamalata amaz kurefawa ebbe kale nuwane sobe besne sobaki ekale ge fana ki allah taala ilahu ge nabiyya ge sunne nistakunna hame for ko dew mattaka khiyar kurvi bodati ilum merin kore adiya khilaf ilahu ge ayat Allah subhanahu wa ta'ala ge hujjat ade imam bukhari rahimahullah ekade fanu kurin agor denne fadan hijran sateka nodi hataru naharu ufam wada genno mafouga gahganda kan umur fulum hayka aharuga kirit qur'an hidos kurvi algon hama kurim bes ishara kurmon afadan algon menge bodati ilmen ki dade tuppulu iruga kirit qur'an hidos korba bekanu ade do soruga darin tarbiyat kurumuga emme furtama daskoddevu maki kirit qur'an daskurama foga den ehen ilum taka dimaya emburi wada gannawan komegas imam bukhari rahimahullah ekelefanu kirit qur'an hidos kurama foga hadis ilmuge teriya wade wada gan fi warat tuppulu iruga ekelefanu widalwani hadis ilmuga timan kelefanu challenge kuravva maneki bay bekaluna raddu devva ebekaluna rangalu koddevva fattava fime akuru ala daskuru mattaka timan kelefanu kuttabunge kayariga
uluvum fette viruga maniki filaaliyedi edurbe gotuga akuru kiyadi ule mihunge tire timan kale fanu nikume wadagen emihunge hadaga tawga nota kiyadi no kulas tawga bare wadagen uluvum fette virusul timan kale fanuge kibaga ekan ashaken fa ve egotum ekale fana denne on suwalega ekale fanu widalwani timan kale fanu wede wadagen uluvwe me edu soruga Bukharaga uluvi mashhur ilumeringe ariha hadith ilmuge mashhur bekalunga ariha wadagin ebe bekalunga majlis hoga ishinde wadagin ilmu nangaw monot hadith ungeni wadagan no mungendame egotum timan kale gfano edduhaku ad-dakhili imam bukhari ge ustad mashhur hadith ilumeri bukharaga arihuga kuda hoga mihin innawani ko miskituga innawani ko adu ivijje vidalwa adu riwayate vidalwa gendawani e riwayatuga ustad mi vidalwani sufyan an abi zubair an ibrahim migota timan kale fana adu ivijje sufyan an abi zubair an ibrahim timan kale fana wagutum majlis ga innawa fa dannawa fi mustada gohe Sufyan Abu Zubair ge ari hon riway nukurabay den komme saraka ustad ho kiyawade mundane ko emme dihawarakan aharuge igarokan aharuge dari warako migota denne wima warabbodu haran kama kawani udugu kama kawan hinduga komme saraka hingama no jehegen vidalu wejje kinen he yoti hem wejje timan dannawa fi me ay az-Zubair bin Adi ema Sufyan an az-Zubair bin Adi an Ibrahim kale fanu ga appuga aslu ekkama vanya manike mihar hitum mi kiyawade wani foing ekkama vanya wadage ballawa shafutu go iggote hadis ilum merin hiddas kurum ge iturakkum me bekade kus note kuravo mon gendawana rakka kuffa beew mattaka ilmu egutum falli wo mon gendawana komme gas ustad warabari mashallah ge wadagen fe ballawa fa nikume fa anekas imam bukhari aswal kurawani kinen heje koy fulaye oti astu den timan kale fan den nevime sufyan az-zubair bin adi an ibrahim heduga vidalwiye koy fruti vidalwiye rangalashe den egotan islahu kurawagen emmeha dari woronna kiyewa debbi ekale fan ariyoga suwa denne on ero kale fan go umra ki ko bato angol kurin demme denne fadan vidal woni timange umra ki ero egar ahad balla wainga to algon menge darin game kule kaatu no balan tibe umur wa ka midakkani nota algon menge terega migengule faadu ge kudi kuli wortoga algon menge darin mashghul we ei adi hama tuttu kudin kam ga algon men bala ule umur mi algon menge salaferi ilumeri bekanum ilumuge majlis tawga ustadunna munaqasha kurawwa ilmu daskurava mongendawa zama efoga imam bukhari rahimahullah widalwani timan kale gfanu ge umur fulun sola harfulu furunu yeruga timan kale gfan abdullah ibn mubaraka waqiyo fada bebe kanunge foitan hitu daskurawwa ballawa furtama kamaki kiritu kurwa daskon nemuni efoga hadis ilum merin jama kurawwa fa wa foitam saka abdullah ibn mubarak fada waqiyo fada hadis ilum merin misaka imam malik imam ahmad fada ebebe kalun jama kurawwa fa wa gina hadis foitakege ilmu nota e hadis ta daskuro mafauga ebebe kalunge fiqha ebebe kalunge raya ebebe kalun e masatoga vidano furi wahakata daskurawwa fattawa fi me 16 harfulu iruga maniki bebe kanungu foitta daskurawwa nimi misalaka abdullah ibn mubarak fada waqiyo fada boditi imam wari be kanunge foitta hitu daskurawwa fa mihar mihunnevi efoga ekade fanuge rakkolum ilmu ngeni wadagenno mafahuga bukhara ge eki hisabu takum ilmu ngeni wadagenno mafahuga den ekade fanu nikume wadagennawani mamma fula adi bebe fula ekuga makkaya hajja nikume wadagin
hajj wadagen gaganda ka 16 17 haruga nikume wadagen hajj kurama foga mamma fula ekuga bebe ahmad fonumwafa bukhara fonumwafa timan kale fanu madu kurevime makkaga ilum meringe arihum hadis ungene wadagen no mattaka imam bukhari rahimahullah ki lobeta khunne ආදියා ඛිලාෆන් ඉල්මු හොද්ද මට්ටකා එදුවසුර හදීස් ඉල්මු එරිය ගුන්නේ විකන් එගි වඩා ගන්නවා හිසාබක දතුරු කරවි බේකනේ නතිජා ගොතුන් එකලේක ෆානුගේ ඉල්මු එහා වරුගද වෙගෙන් දී එමෙ එකලේක ෆාන දතුරු කරවා වඩාගෙන් එකි තන්තනුන් එක ඉල්මු මෙරින් ගාරියුගා තිබ්බේ හිජාසුගා එකලේක ෆානු විදානෝනි ගෑග්ගඩක හයි කහරු තිමන් කලේක ෆානු මඩ කරෙවි මේ හදීස් ඉල්මු අරිහුම් හදීස් ජමා කරන හිජාසෙ විකේනි मक्का या मदीना मिहिमने सरहद एहमेमा हिजाज के एम्मे मशहूर दे मदरसा है कि मक्का के मदरसा या दे मदीना के मदरसा ए दे मदरसा गा एवगुतु तिब्बेवी इलुम मेरिंग अरिहुम इलुम उंगे वडागें अदि शाम करया अदि इराक करा फतंतन वडागें इमाम अहमद में फदा बेबे कनुंगे अरिहुम इलमु जमा करवमुम एकले फानो ගෙන්දවෆන එම් ආදියා ඛිලාෆු ගින අද දෙග්ගේ උස්තාදුන්නා එකලේ ෆානු බද්දලේ වඩාගෙන් ෆවේ ගෑක් ගන්නකම් එකලේ ෆානුගේ උස්තාදුන්ගේ අදදු හාහුම් මච්චන් අරගෙන්ද මනකි එකලේ ෆානු විදාලවනි මි එකලේ ෆානු යුවාෆා සහීහ් බුඛාරි ලියුමට්ටක එකලේ ෆානු ඉල්මු නංගවා ෆාවේ හාකවර ගින මුහද්දිසුන්ගේ අරිහුගේ කොම්මේ බේකලකි හදීස් ඉල්මුගා කණ්ඩෙෆදා බේකලකි ලොබත ඛුන්නේ mi mahakatan algon men dakkamun daru bay faru algon kuriga istishara ko fawala fadan algon men ga amu hanet tawga amu wisnun tawga algon men na mi hunna meduga hitu daskurma handam betum ga warugade kama meduga mi deke dekuma amlin adiya khilafu kantatake mi bebe kanunge handam behetoma adi ilmu jama kurumuga mi himeneni emmiwa bay faru algon men na hiwane mi dakka wahakata ki mi bilahe nuwata hus wahakata ki ehnamas lobeta khunne mi do gon men dativi kamuga wis edwa huga ekade gfanoge ari huga ebebe kanunge ari huga uluvi bebe kanunge itirafu ekamuge macha intiha wani heke wadagen fa imam bukhari rahimahullah ge handam behettumuge no hidas kurum baruge warugada kama behe gotun asfawa wahakatan ei warak gina wahakatake ekiterege ifwahake ga hashid bin ismail किया बड़ो इल्म मेरे हदीस इल्म मेरे को रिवा करवनी तिमम में के अरे होगा मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी हदीस इल्म के मस्जिद होगा दाहदे तुप्पड़े होगा इसी दे बड़ाए गन्नवे दुआ को सकले फानु नुए लियु ववे तिमम में लियमुम जमा करमुम दमे हितु 10 करमुम अदि लियु वमु बय फारुगा हंदान ने ते तंकोल कोलो फै बलागिन 10 करम इमाम बुखारी रहमहुल्लाह नोते मोहम्मद बिन इस्माइल एक गुत कवस नुए लियु ववे nan timam men hama komme fahara ko henge ba sual kurum kale fon te nuliuwa uluwa kama banya handan nek dana ilmu hinga dana mi gota timam men waragina wahaka dakka min takuraru kon etaf hariga wahaka dakka mongos dustu kutereng eddu hege kale fon widalu jeden timanne adi timange ari hogawi ehem mi haka mi hadan ti debe kanu kanta war bodoje abadu ewahaka tigota seti dakkawani ehem widalu mafuga ekade fon genne wiye ekade fon liuwafawa taketi imam bukhari mi haddawa gotaki majlis ga innawaruga hidu daskuravani hama wagutu efawga damwaruge wagutuga wadagen madumodun ekanima ekani innawage eduwa ko daskure viche liuwam gendawani mi waruga de muraja ka vegenda ehnama sahuriya chekade fanuge hippuluga විදාලෝනි එකදේ ෆාන් නරුවි ෆෆුත් තකුන් තිමම් මෙන් ලීෆාවා එච්චකවර එම්මජිස් ගේෂි නෝ මිදනි එම්මජිස් තකෙග්ග ෆනරහාස් හදීස් ඉතුර එකදේ ෆාන් නරුවි ෆනරහාස් හදීස් ඉතුර නරුවවාෆා එහුරිහා එච්ච තිමම් මෙන් නම් එකදේ ෆානුගේ හිප්පුරුන්නේ කියා දෙවමු ගෙන්දවනි තිමම් මෙන්ගේ ෆොයිත්තන් ඉස්ලාම් කුරවමු ගෙන්දියාමේ එකදේ ෆානුගේ හිප්පුරුන් කියා දෙවමු ගෙන්දවා එච්චගේ බොඩුකමු ඒරු එයි අදි දාදි තුප්පුරු උම්රේ imam bukhari rahimahullah idalwani timan kade gefanu illak hadith sah hadith daskur vime sate has hadith sah hadith daskur vime duisat has nota delak hadith sah num hadith daskur vime mige murad ki lobeta khunne sahanum hadith daskur muge maqsad ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisbek kurave tibe
e nisbetta kattaka ei nangalu echekkan notano ba echekkange ba engi wada gannawan je ehem wima e daskurawwagen ekelege faanu etaketi mistakunna ungannawa devwa eruga nuwata ehem farayantakun ewakatan anneruga eya kurimatla engi wada gannawan mi hagigatuga hadith ulumuge warugada madan imam bukhari rahimahullah ekelege faanuge sahih al jami' nota sahih bukhari ya begotum vidadu fawe timan kelege faanu mi huriha hadith take gaggandaka nuwaha henga hadith sahih jami'uga niruwa wafawa iruga ei gaggandaka halakka hadith ge tereng ekelege faanu hovwa liuwa wafawa jami' algonde fotuge wahake adi ekelege faanuge hidas kurmuge warugada kama be bay wahakata kuriya morrege iradu kurabya inshallah mian haftage hama mirega dakkalana algon menna emmere yakun hama emme hindu kolega ekelege faanuge mi mativeri ilmuge wahaka dakka nimbaluma mi wani dati fduwa ek Allah subhanahu wa taala algon menna ki heobas adoha adi heoban amal kura bay kamuga levum adi ekelege faanuge siratu fada mativeri siratakun ibra libigane algon menni ilman lobi kura ilman amal kura bay kamuga levum adi kawtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadith hoge tereng صحة نصحة أبيك لهم وهي قربا فاوني ورن إخلاص سركما تدوري كما أكوغا أدي الله تعالى دبوا فاوا أدي خلاف هنا ركع أكوغا كان أرجون من قبولكم إيه كمان إمام مجهو توفيق دبوا ما دام إيه حديث توجه صاحبايا قيام الدوغا إكلي غفانوجه أريهوغا إكلي غفانوجه حوض كلهم بدل كرمجه توفيق إله سبحانه وتعالى أرجون منا منبر كرفهم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.